clear tu le ngai thatu zong zong te chi bai le ve kule April ni sang ni som ni panga ania khovel boina chan chin thar lang sar zualte ilo ngai thaliangu Myanmar ma karliam ta zirtom ni chanulama magnitude 7.7 ana a Lirnghing in chiatna athlena thi za chu nimin thleng khan mi sang khan zaruk somli le pali an tling to a inchim hnoya tang tam tak an loma heng mi te chon chuale chan chu na hi tho chun zom me kani United States Geological Survey chuan Lirnghing awanga thi mi sing khat chuang an tlin mai thei thu soin he chian na thleng hian anram economy cheto tak ati chiat chual le thei thu a soi Lirnghing in tan na hi mandalay ko pui bula ni in magnitude 7.7 na a angien nuwa magnitude 6.7 na in anging zui le ani Lirnghing hian mi magtadoi khat point pasari chuang chen na mandalay ko puya chiat na nasatak athlena building leile kong puite achim na sa le Lirnghing tuar te chan chuale chom dol na tho mek na man ruwa te that tok lo le in dai tok lo wang te in biak po na lam achiat te la wang le kong te achiat te la wangin na tho chak a har le nia soyani in chim hnoya tang te chan chu na tho na mun tam taka chuan khol lam in dai lo wangin kutlonga an tho thuan soi heiba ka hian Lirnghing tuar te dam doi lama in kol na turpo anin dai lo hlea UN Humanitarian Agency OCHA chuan trauma kit blood bag anesthetic ba ka health worker temhan turpuan in po ain dai lo ti asoi chian na thleng wanga hliam tur hi mi sangthum zali chuang anom to a chin hriat lawa omzat chi hi hriat chian ani lowani Thailand ko pui beng ko ka po Lirnghing wangin mi som pakhatan thia chong somthuma sang in sang tak sak mek chu chimin in chim hnuaya ming mazat an la tang nia soyani bok thunei tu te chuan thiza thian la pun chho arinom thua soi OCHA chuan Mandalay Magu ni pi dole Sagaina hospital sang te chu alun hle ti soin Lirnghing hian hospital le facility ti chiat po anei ani antia international organization chuan field hospital siamin mobile surgical le medical team te tir chu atum thua soyani UN emergency relief coordinator chuan chian na thleng tuar te chan chuale chomdol na thona ta UN Central Emergency Response Fund atangin US dollar magtadoi nga ape ani Myanmar sipai sarkar ho tuluber senior general minong hlai chuan anramin chianara thlak taka to meka international organization puina adila Lirnghing na bial region paruka state of emergency apuang halbok general anglan hian nipido hospital a hliam tur en kol te po atlo to bokani sipai sarkar thu puang tu zomin tun chuan chian na tuar tu te arang theyanga chomdol na petura ramdang te angen thu soim Mandalay ni pidole sagaina te damlo te tana thisen petu tur anmamo thua soi bokani Myanmar thenom ram India China le Thailand chuan chanpuina le chomdol na turan thon hala heiba ka chan chuan na thona konga puitu turan tir bok anni ba ka Malaysia Singapore Philippines Japan South Korea le Russia poin chan chuan na thok tu engemaw zat an tir bokani UK chuan chanpuina US dollar magtadoi som pani point pakua athon tur thua soya China chuan US dollar magtadoi som pathum point pariat athon don ti asoi bok European Union chuan US dollar magtadoi ni point pasari apek masak tur thu asoya Ireland chuan euro tluk le ding on ruk apedon ti soin heng zinga azave chu Red Cross organization hna apeang New Zealand point Myanmar International Red Cross tan US dollar magtadoi khat point pakhat apedon ti asoi US President Donald Trump point Myanmar puina hi anpek tur thu asoya mase enge anpek tur ero ala soi chiang lawani Myanmar sipai sarkar do dal tu pol chuan anrama Lirnghing na bial huam chunga in ka hayan puanga civil sarkar paithak tak ayo tuata na din National Unity Government chuan People's Defense Force in nimina tangkhan karni chung chu sipai sarkar an beina antitobri don ti soim he hi chiat na thleng tuar tu te chanpuina le chomdol na thon lu konga har satna awm lo na turata na ti an ni thu chuan siama NUG chuan chen na in building pagoda mosque temple school le tam tak che in mi tam tak an thi ba ka hliam tuar sang telanoma heng mi te hian rang taka chanpuina le en kol na anmamo ani ati ani
Myanmar ma kar liam ta zir tom nia magnitude 7.7 ana a Lirnghing wanga in chim hnoya latang te zon le chan chu na tho chun zom zelania ma se in chim hnoya tang te hi nungdama chan chu be seina atlem sot le ti thu nei tu te chuan an soi Lirnghing atanga ni thumna nimin thleng khan thiza thi sang khal le zasari an tling to chin sia lawin mitam takan la om kholum lam hi 40 degrees Celsius te atling chowa kholum lu tuka wangin hathok tu te po an chang ma hei ba ka mi thiruang po a chechakim tu nge an ni ti po hriat har sat pha bokani Myanmar ram lai li lai mandalay khopui bula magnitude 7.7 ana lir angin nu minute relo te nuwa magnitude 6.7 in anging non lea nimin jing thleng khan after sokhi ala thlenga hei wang hian mi tam tak chu ma ni in a om ngam lovin zan thum chu ko thlera te an mu to ani International Federation of Red Cross le Red Crescent Society chuan Lirnghing tuar te tran pui le chom dol na turin man mo taka US dollar makta doi za chuang mamo ani thuan soya kholum zual zel wang le fur lo thleng mai tura wangin mi pui te har sana to hial zual zel don nin an soibok zirtom ni liam ta Lirnghing an tor ma po khan Myanmar a hian tual chung boina wangin mi makta doi thum point panga vel chuan anin le lo tlan chiat sanin chom dol nga in anom to ani Lirnghing wanga chian rap thlak tak an tor mek lain Myanmar sipai te chuan an ram hun chen khata sipai sarkar do dal tu telaka bom ala thlak chun zom zel nia soyani United Nations chuan sipai te che dan chu thil om lo le pom zam mai theilo ani atia democracy thlop tu sipai sarkar laka helte chuan sipai te hian sakai regiona changu khua an bom nin an soi heti lai hian civil sarkar pai thlak tak ai awtana din National Unity Government noya Armed Force te chuan Lirnghing wang hian kar ni chungin ka hayan puan thu an lo soi to thungani Myanmar sipai sarkar chuan anrama Lirnghing wanga thi te rampuma kar khat chung sun ani don ti nimin khan an puanga nimin vekha zirtom ni liam ta a Lirnghing chan hun chun dar som pani le minute som nga le pakhata chia minute khat chung ngoi rengin thi te sun na hi manani bok magnitude 7.7 ana a Lirnghing in chiat na sang sang athlena thi hi mi sang ni som nga le paruk an tling to in chimin adel chin rilawa om mitam takan la om liam tor hi sang thum le zaka chuang anom bokani sipai sarkar chuan anram puma anramin chian rap thlak takan torle mithi te suna tan kar kha chung chu nampuan zar angul chan ve a zar ani don ti apuang Lirnghing tuarte zon le chan chuan na tho chun zom zel an ania mitam tak chu mani in lama la om ngam lovin ko thlera te an la riak chun zom bok in biak pon lam te a that tok lo wangin Lirnghing in chiat na thlen dan tak hi hriat chian lo tam takaloma hei ba ka hian thi zat po hi ala pun chawari nom bokani ram sang sang ten chom dol na ba ka chan chuan na thona konga pui tu turan thon lut to China chuan nimin khan member somria tomna Blue Sky Rescue Team atir belle bokani team leader Juminun chuan Lirnghing thlen na hun sang sang te kal pona tha siam an tum do na hei hian na tho po ti chak thei don ni na soi United Nations chuan Lirnghing tuar te tan puile chom dol na turin US dollar makta doi riat mammo ani thu asoya hospital sang sanga liam turen kol turan tam hle ti atar lang bok Myanmar thenom Thailand a po Lirnghing wanga thi hi mi som ni an tling to Bangkoka insang saklai chimin adel nia hriat na thok tu som sari pali te chan chu atumin ma lak mek ni ma se tu ma nungdam anom to lo nia alan thu official te chuan an soyani Myanmar Lirnghing kha atom bom zathum som thum chuanga chak tlukani American mithiam geologist chuan zirtom nia magnitude 7.7 ana Lirnghing Myanmar army sang khalle sari vel thina thleng chu atom bom sa zathum chuang puak tlukana ani thuwa soi atha chakna kha atom bom zathum somthum pali in chakna ati chu huwa tling ti in geologist Jess Phoenix chuan CNN ashila Phoenix hian anuwa soinon le chu thakha chung vel alom theidon ti asoya Indian tectonic plate le Eurasian plate te chu Myanmar shula anlai nok che zel ni na soi geology sian tual chung in dona wangin Myanmar a chian na thlen dan kim chang hi hriat ahar samai mai jok ni na soya heti lai hian anan na mun Mandalay le mun danga chan chu na tho mek zel an ania ma se ni
aliam nual to awang le kholum lam chu 40 degree celsius siala kaya wangin in chimkara dama lak chua thei anom be seina a chaw so thle mi cheng then kha chu pathian ni jan khan a zan thumnan kholaya an riak le a mi mak ta doi khat point pasari chuang chen na kho pui hi after sukin ala chuzui reng bokani kholum lu tukin chan chu na thok tu te chet ati sot lova ruang atoi rang sot boka hei hian tu tenge an ni hriat po ati har sa don ti news agency AFP chuna tar langani pathian ni khan chan chu na thok tu ten Myanmar a kho pui lian ber pani na hian apartment block chim atangin nu nau pai lai chu lir angin atanga dar kar som nga le panga anlak chua tuma an be mek la in a chim bel le a kele lam chu phor chuak thei masa in a nu ataksa an phora alo thiman to ani chan chu atumin kan thena zong kan chu ani ti in dam doi thiam pakhat chuan AFP ashila ake abunna thisen alo nem ema wangin an chan thei talo ti asoi hetila hian muslim te chu lir angin nuwa voi khatnan mosque chim chatawa an pung khoma anni hi an thathiang hlim ramadan mangmekin eid al fitr pualin tho tan ni tu khan an tong trai ani Lirnghing awanga thing moza chu tho tan ni khan vuini in tarlan tongin magnitude 7.7 ana hian mandalay bula in tanin zirtom ni chun lai pel sata asoya minute relo te nuwa magnitude 6.7 ana in asoi le a in achima lei achima kong akhi a Myanmar lai li pheya chuan an tur na hle ani International Federation of Red Cross le Red Crescent Society chuan pathian ni khan atuar tu te chom dol nan hian dollar makta to iza chuang mamo ani thuan soi khowela mi tanpui tu pol lian ber hian khuwa alum chhozela ruwa tui atlak zui mai don boka wangim anu le chiat na thlen ala om tak zet ti an soyani Asia chimsakrama mi makta to somnga chuang te hian lir angin ma poin har sat na na satak an nei sa kumsak ni somni pakhata sipai ten thunei nan chan nuwa an ma ni du lo tu ten beile tin tual chung in dona kara kumli zet an lom to ani Lirnghing in ati boi mek lai hian mun then khata in beina alom reng nia soyania pathian ni khan sipai sarkar be tu helpol pakhat chuan Lirnghing nuwa sipai ten thlona manga an beina an pol mi pasari an thi ti AFP an shilani Lirnghing ma khan mi makta doi thum point panga vel chu tual chung in dona wangin bai vai na noma tram mai theidin huna an ding sa bokani pathian ni khan magnitude 7.1 ana Lirnghing in Tonga Island soi in United States Geological Survey chuna soya chimchaka kilometer som kwa la pangai khwa po hriat ni in thliarkaram niwa po in ral rin na dar khonani US Tsunami Warning Center chuan in ral rin na ti chuaka tsunami phone hi meter 0.3 le 1 in kara sangin new le tonga waw kama thleng thei ti an soi atira in ral rin na anti choma saka chuan Lirnghing awanga tsunami phone hlawm takhi tonga tui pui kama a in tran na tanga kilometer za thum huam chunga athleng thei ti an soi bok tonga athu nei tu te point mi cheng te chu tui pui kam le an haya omlo turin an hriat tira tui pui kam hun hiam la ya cheng te chu ram lai lia mun sang zo ka in sa seng tura hriat tiran ni ti in Tonga National Disaster Risk Management Office chuan Facebook a an tar langani Lirnghing awanga thil chhia le thile hliam anomero hriat ala ni ri lo Tonga hi Pacific Ocean chim lama Polynesian lamram ania thliarkar za somsari chuangam khom ni in atui pui kam phutwar tui chung leilung moi dang lam le ram ngo cha thatak anei te chuan mi a hi hle thina Australia ko chakalam tui pui kam atanga kilometer sang thum zanga chuanga la omani Tonga hian Lirnghing fo thina thliarkar om khoma mi noi khatvel om te hi lir angin du na mun ring of fire anti mai Asia chimchak le Pacific om na leilung in to na la ya cheng an ni leilung nga chan lian tak pani hi tun na ya achina salheya Pacific chimlam huam chunga po acherenga zirtom nia magnitude 7.7 ana in Myanmar soi po kha chemical zel hi ani bokani